Zovem se Mihael, a prijatelji me zovu Miha. Bar su me nekoć zvali. Od prošle zime jedini koji me tako zove je Viktor. Moj najbolji, a ujedno je jedini prijatelj. Neki kažu da je krivo globalno zatopljenje, slabljenje golske struje. Čuo sam čak i teorije da su izvanzemaljci upleteni. Osobno, mislim da se jednostavno dogodio niz nesretnih događaja koji su doveli do ovoga. Nevezanih događaja. Loša sreća, drugi bi mogli reći, pojam u koji ja ne vjerujem. Počelo je krajem prošle godine, kako i većina takvih događaja počinje. Odjednom. Zateklo je ljude nespremne. Hladnoća, snijeg, led, promijenili su izgled i položaj Europe. Sravnili su gradove, srušili države. Na kraju anarhija i masovno izumiranje ljudi i iseljavanje preživjelih u Afriku. Ironično. Trenutno je ljeto, ali samo po kalendaru. Temperature su i dalje niske. Oni koji su ostali suočili su se s gladi, hladnoćom i pljačkašima. Ukratko, vlada zakon jačega. A tako smo upoznali Alex. To jest ona je upoznala nas. Sve što smo znali o njoj bilo je njeno ime. Viktor, Alex, našao sam nešto. Konzerve, grah, kukuruz i... Još graha. Nema mesa. Nažalost ne. Gle gospodine, sad bi još bili izbirljivi. Meso inače nije problem, ali ostalo sam još samo 3 metka. Štedi ih, trebaju nam za zaštitu. Trebamo i jest. Da, ali ako želimo jesti meso, moramo naći druge načine lova, ali metke više ne trošimo. Uostalom, ako nekog vidim, uopće ne želim razmišljati o prijateljski nastrojeni ili ne. Ljudi, pada mrak. Da, trebali bi krenuti. Ali prije moramo skupiti drva i naložiti vatru prije mraka. Jedna stvar koju bih voljela ponovo raditi. Čuti bilo koju pjesmu s ovog malog čuda. I hoću, čim pronađemo struju. Još uvijek imam punjače slušalice u torbi. Za svaki slučaj. Joj. Ja bih dao desnu ruku samo da još jednom mogu jesti sladoled. Ne onaj obični u kuglicama. Nego znate one na štapiću. One koji imaju više čokolade nego sladoleda. Ma ne znam, pričam gluposti. A ti, Miha? Ne znam. Teško pitanje. Uvijek sam volio masline. Stvarno. Živimo u svijetu u kojem vlada bezlađe i anarhija i od svega na svijetu što bi mogao poželjeti bi masline. Ne znam, valjda sam skroman. Meni je važno da svaki dan imamo nešto za jest.
Joj, daj ne pretjeruj, imamo dovoljno hrane za sljedeća 2 tjedna. Pa neće svijet propast ako se ti malo opustiš. Da, zato jer je već propao. Ništa, dečki, jedan spavat. Laku noć. Laku noć. Ej, jesi se otopila? Mislim da da. Di Miha? Sad je otišao u izvidnicu. Su nam to zadnje jaja? Da, našli smo ih smrznuta u nekoj kući. Ali su zato kokoše. Baš ću uživati u njima. Vidiš, to mi se sviđa kod tebe. Uživaš u stvarima. Zašto Miha ne rabi tako? Dobro, nije on tako loš. Prije bih rekao da samo pokušava ostati realističan. Ali slažem se da nije sve tako crno kao što on vidi. O, jaja se tu kuhaju. Da, nisam radio kajganu ili na okver, nisam znao da li su smrznuta. Nema veze, volim ja i kuhana. A toliko sam gladan da bih i sirova jeo. Moja mama je radila najbolju kajganu na svijetu. Znala je pogledati savršen omjer mlijeka i jaja. Oprosti mi što pitam, ali jesi li izgubila tijekom zahlađenja? Ne, nisam. Poginula je prije 10 godina. Onda sam živjela s tetom. Zapravo, više na ulici nego s tetom, ali... Ja ne znam, to me valjda pripremilo da preživim ovoliko. Žao mi. I zbog mame i zbog tete. Hvala, ali ne treba ti biti. Valjda je to takav svijet u kojem sad živimo. Sjeban. A vi? Koja je vaša priča? Pa, mi smo najbolji prijatelji i prvi susjedi od kad manje više znamo za sebe. Ja sam izgubio mamu, a Miha roditelj. Sve prošle zime. A jeste ih našli dubokomni razgovori na prazan želudac? Na te vedrije teme. Dobro, znamo Alex već 3 tjedna, vrijeme je da se malo upoznamo. Sve je to u redu, ali imamo važne stvari za dogovoriti. Pa, kao što znate, moramo doći do jedne od zapadnih talijanskih obala, jer od tamo isplovljavaju za Afriku. Čekaj, kaj nismo rekli da ćemo probati uhvatiti brod koji isplovljava sa hrvatske obale? Da, ali smo zakasnili. Kompaktna let se stvara negdje krajem kolovoza, otprilike za 3 tjedna. Tada više ništa ne vozi, ni ledolomci. Možda jedino pseća ili konjska zaprega, ali tako imamo sreće. Dobro, koje su nam alternative? Jer ovdje ne možemo preživjeti još jednu zimu. Pa, malo sam proučavao po karti, mi smo sada ovdje. I najmanja udaljenost preko mora, odnosno između Hrvatske i Italije, je oko 100 kilometara. To je najkraći put prema Genovi. Dobro, a kako ti misliš prijeći more? Gle, dok mi dođemo tamo let će već biti dovoljno čvrst i možemo pješice preko. To nam je 100 kilometara, trebat će nam 3 dana, 4 najviše. Dobro, da, ali trebali bi napraviti zalihe. Puno zaliha, pogotovo drva. Da, ali izvedivo. Mislim, dani će biti još dovoljno dugi i ja sam za. Nije kod da baš imamo izbora. Ja sam za. Odlično. A sad idemo pojesti taj ja prije nego se pilići izlegnu. Najdraži film. Dan poslije sutra? Ha. Šalim se. Ne znam. Nisam baš bila tip za filmove.
Uhvatila bi neku seriju tu i tamo, ali to je to. Ok, najzanimljivija stvar koju si radila prošlu zimu. Pa ne bi baš prošlu zimu nazvala zanimljivo. Dobro, nisam tako mislio. Znaš, ono prije snježnih oluja, panika i svega toga. Ne znam. Možda kad se Živa prvi put zagledala o termometrima. Onak tad su ljudi fakat prvi put počeli paničarit. Ili polarna svjetlost. To je stvarno bilo onako prekrasno. A bacanje vruće vode u zrak. Molim? Znaš ono kad baciš kipuću vodu u zrak na niskoj temperaturi? Ne. Ne znaš? Ne. Ček, šalim se, nisi nikad to probala? Ne. To je bila glavna fora, svi su to radili. Ok, uglavnom, uzmeš kipuću vodu, baciš ju u zrak i onda se sitne kapljice i para odmah zalede i na pod padne snijeg. Zvuči zanimljivo. Da, moram ti to pokazati jednom, kad zahladne. Čovjek. Molim? Čovjek u daljini. Kreće se prema nama. Šta ćemo sad? Skrivati se sigurno nećemo. Mi smo njemu veća prijetnja nego o nama. Samo držite pištolj spreman. Imate li hrane? Ne. Da. Dobro, imamo dovoljno, uzmi konzervu. Nemamo dovoljno ni za sebe, a kamoli za dijeljenje. Ej! Nisam jeo tjedan dana i ne znam kada ću sljedeći puta i zato ću uzeti sve. Samo mi dobacite ruksak i idem. To je sva hrana koju imam. Ako nam ju uzmeš, mrtvi smo. Ako vam je ne uzmem, ja sam mrtav. Ne želim nikoga ozlijediti, ali ću morati ako mi ne dobacite ruksake. Samo me probajte slijediti. Vrati nam ruksake. Samo želim jesti. Stani, pucat ću! Što čekaš? Odlazi s našom hranom, Viktor! Ako ništa ne učiniš, uzet će nam hranu svu. Pucaj! Viktor! Viktor! Viktor!
Morali bi se dogovoriti kojim ćemo redom držati stražu. Stražu. Da, stražu. Na ovom području očito ima ljudi i uzeti hranu je najmanje što nam mogu učiniti. Izmjenjivat ćemo se. A šta je njemu? Znaš dobro što mu je. I šta sad, bit će nesposoban od daljnjeg. Čovjek koji ništa ne radi je teret. On je barem zadržao malo ljudskosti, za razliku od tebe. Ti misliš da sam ja olako onako ubio onog čovjeka? Pa činilo se kao da si s lakoćom onako hladnokrvno ubio čovjeka. Ja sam učinio ono što sam morao, ne ono što sam htio. Stvarno? I što se sad znači? Da ćeš napraviti sve što je potrebno da preživiš? Da, to upravo to znači. Što prije shvatite da u ovom svijetu nema vremena ni prostora za vaše emocionalno preseravanje, to ćemo lakše preživjeti. A ja namjeravam preživjeti. Odlično. A Viktor i ja samo možemo nadati da se jednog dana nećemo naći na putu. Nemoj obazirati na takve gluposti, viš da je ljut na cijeli svijet. Mihael, mi nikad prije nismo bili u ovakvoj situaciji. Kad je ovo sve počelo, mi smo jednostavno otišli. On je imao vikendicu van grada. I ona je bila izolirana od svega. Pa i da ste se našli, pa ne možeš se pripremiti na tako nešto. Naravno da ćete pogoditi na jedan ili na drugi način. Mihael ima pravo. Ovakav nikome ne koristi. A što on radi? Istresa se na nama i misli samo na sebe, kao i obično. Više mi se da ćeš ti ovakav nego on onakav. Ruke su ti hladne. Vidiš, o tome ti pričam. Totalno si ubedo i dalje ti je stalo. Ej, Viktor! Si dobro spao? Jesam. Alex? Pa nadam se da je i ona. Ja, šta je ono bilo između tebe i Alex jučer? Nemam pojma. Nešto me napalo, mislim, svi smo bili živčani zbog ono što se dogodilo. Pa imaš možda šibice, ja sam svoje izgubio. A između tebe i Alex? Molim? Pa pitam, činili ste mi se nekako prisni. Ništa nije bilo, kaj bi bilo? Da? Ja sam vidio nešto drugo. Ok, možda je nešto bilo. Mislim, samo se dogodilo. Da, eto, baš kad mene nije bilo cijelu noć. Čuna, a? Pa šta je tebe to uopće briga? Zato što si iskoristio dok je bila ranjiva i to nakon što se dogodilo ono za što si ti bio kriv. Je, ja sam kriv za sve. Samo druge kriviš da ti ne bi morao prihvatiti odgovornost. Pa naravno da tebe kriv, ne možeš zaštititi ni sebe, a kamoli nju. A možda si samo ljubomoran. I što? Sad ćeš me ubiti zbog ovog. Si mi zato uzeo pištolj? Uzeo sam ti ga zato jer nisi mogu učiniti ono što je trebalo. Trebao sam ubiti drugog čovjeka, zbog hrane. To je tvoja logika. Ja sam bio prvi. Ja sam taj koji je spasio. Što se tebi dogodilo? Ovo mi se dogodilo.